Igitondo cyiza shitavandimwe bakunzi muryango mugari wa RTV 24 nizere ko aho muri mu myanya igiye itandukanye muri amahoro kandi mukomeje kugenda mugubwa neza cyane utiki rero nta bindi bihari uyu munsi uretse n'ubundi ibitero bikomeje kujya imbere hagati y'ingabo za leta ya Ukraine ndetse n'ingabo z'abarusiya n'ubundi imirwano ikomeje kubura gica ku mpande zombi aho n'ubundi habuze uruhande rwemera ko rwatsinzwe intambara cyangwa se ko ruri guhomba ngo manike amaboko n'ubundi impande zose zikaguma kujya mu ntambara ku buryo ubutigeze bubaho na mbere. Uyu munsi n'ubundi nta kindi kiri kujya imbere nuko n'ubundi impande zombi zikomeje n'ubundi guhangana n'ubundi mu ntambara ibyo umuntu yavuga ko n'ubundi bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane n'ubundi ku mpande zombi ndetse bigatuma n'ubundi n'amahoro atabasha kuboneka. Ni amakuru meshero agezweho kandi n'ubundi ingabo za Amerika nazo zikomeje gutangaza ko n'ubundi zikomeje kwibasira n'ubundi bice byinshi bigiye biriho ibikorwa remezo bya gisirikare muri Iran cyane cyane mu majyepfo y'iki gihugu niho rero bimeze. Munyemerero n'ubundi uyu munsi kuri iki cyumweru mu kino gitondo tuze byose tubigaruka ku makuru menshi agezweho agiye atandukanye. Imiriro mu Bufaransa ndetse no muri Espagne ikomeje n'ubundi nayo kwangiza byinshi nabyo turaza kubigarukaho cyane. Muri Gorodo hamaze gutwikwa imisozi myinshi kilometero byinshi cyane abantu bimuka nabo bakomeje kugenda baba benshi cyane n'ibintu ubona ko n'ubundi ubugamba rukomeje kuba ikibazo cyane. Tubuze kandi kugaruka ku makuru n'ubundi avugwa n'ubundi ku mwobo wateje ikibazo cyane muri Pologne aho bivuga ko ngo hari igisasu gishobora kuba cyateje umwobo muremure cyane muri kino gihugu bityo bikavuga ko kino gisasu cyaba ari cya igihugu n'ubundi cy'Uburusiya. Byose turibuze kubigarukaho cyane nkuko bitangaza na Minisitiri w'Intebe n'ubundi wa Pologne uzwi nka Donald Tusk. Rero byose tuze tubigarukaho cyane ku buryo burambuye ni byinshi biri kugenda bivugwa ariko munyemerenze byose tugende tubisesengura cyane gatanu kuri kagenzi ko ni RTV 24 rero amnipazo no mazina yanjye mbifurije ikaze isesuye aho muri mu myanya igiye itandukanye abari mu Rwanda abari mu Burundi abari muri Congo abari mu Uganda abari muri Tanzania Kenya ndetse no hanze ya Afrika y'Uburasirazuba ubwo ndavuga EAC ndetse n'abari hirya ya Afrika iyo riterwa Yinjiye ngiyo kwisi itengerana amwese ndabakirero muri kino gitondo mbifurije akuza kugira rero n'ubundi umunsi mwiza kandi muze guhirwa ngira ngo rero nkuko nabwiye ntatinze reka twinjira amakuru yacu agezweho uyu munsi wa none tuba satira impera z'icyumweru ni byinshi barimo bigenda bitangazwa. Hari amakuru avuga ko n'ubundi hari Messi yaguye hafi y'umundi cyicaro cya Tarinawa Colonia imbere n'ubundi kure cyane ubutaka bwa Pologne. Ni amakuru yatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Pologne Donald Tusk akaba yavuze ko ikintu cyaguye mu murima mu burasirazuba bwa Pologne cyangwa se Poland mu masaha ya kare uyu munsi w'ejo hashize bikaba rero bivuga ko gishobora kuba ari igisasu n'ubundi cya Misile cy'Uburusiya. Ubwo rero ngo icyo kintu ngo kitazwi cyacukuye n'ubundi umwobo wa metero 10 mu bugari aho n'ubundi hafi y'ikicaro cya Tarinawa Colonia kiri mu ntera n'ubundi ya kilometero hafi 100 uvuye ku mupaka na Ukraine. Mu gihe n'ubundi habaga igitero kinini cyane cy'Urusiya ku miji ya Lviv, Kiev ndetse no hafi y'umujyi wa Lviv Riha yose n'ubundi yo muri Ukraine. Iyi miji nibwo cyo gisasu n'ubundi ngo kinjiye mu gihugu cya Pologne. Mbere Tusk kandi n'ubundi yavuze ko ibimenyetso byose n'ubundi byagaragazaga ko Mesile yavogereye n'ubundi kirere cya Pologne ari Mesile y'Uburusiya yo mu bwoko bwa Cruise KH-101. Ibyo rero akaba n'ubundi yabivugiye n'ubundi mu nama yari yatumijwe bidasanzwe yo kwiga n'ubundi ku byabaye yabereye n'ubundi mu mujyi wa Lublin mu burasirazuba bwa Pologne. Nuko n'ubundi ajya n'ubundi aho ngaho byabereye n'ubundi uwo mu Minisitiri w'Intebe Tusk avuga ko n'ubundi akurikije iby'inzobere mu bya gisirikare zavuze byinshi mu bisigazwa byabonetse biganisha n'ubundi mu cyerekezo cyuko ari Mesile y'Uburusiya ya KH-101 bivuga ko ariyo yari yagabye igitero n'ubundi kutaka bwa Pologne. Nubwo n'ubundi nta bakomeretse cyangwa se ngo hagira abapfa batangajwe n'ubundi kuri ruhande rwa leta ya Pologne muri ibyo bitero n'ubundi byabaye
ku munsi w'ejo washize kwa gatandatu hafi y'itari na wa Colonia. Minisitiri n'ubundi w'intebe wa Polonye n'ubundi yasobanuye ko birimo gufatwa mu buryo butajenjetse na gato kuko ngo bishobora kuba igihugu cyabo cyatangiye kugabwaho ibitero. Bikaba bivuga ko n'ubundi yavuze ko nta nkeke y'ako kanya yategeje cyangwa se ngo icyo kisasu cyo cyateje inkeke zikomeye cyane, kuko yavuze ko n'ubundi Polonye iteguye n'ubundi kuba ahantu hayo hafite umutekano usesuye cyane. Ati twebwe twari twiteguye kuyihanura iyo iza gukomeza n'ubundi urugendo rwayo ikaza kuvogera umutekano w'igihugu cyacu, ariko aho yaguye hafi y'umupaka wa Ukraine ntago tuzi impamvu, ariko ni y'Abarusiya byanze bikunze bagabye igitero iwacu. Minisitiri w'ingabo wa Polonye Władysław Kosiniaka Kamsaz yavuze ko n'ubundi ibintu bigera n'ubundi hafi kuri 20 byabonwe hafi y'ikirere cya Polonye mu ijoro n'ubundi ryakeye, ndetse ko n'ubundi isesengura ry'ibiturika ririmo gukorwa kugira ngo barebwe niba akoko Uburusiya bwabutangiye kuba bwibasira kino gihugu. Mbere rero n'ubundi minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubundi w'agateganyo wa Ukraine Andriy Sabiha yabwiye n'ubundi yari yatangaje mu binyamakuru bitandukanye bya leta, yatangaje burundu ko n'ubundi ari misile yo mu bwoko bwa cruise KH-0101 yambukiye n'ubundi muri Pologne bijyanye n'ubundi n'igitero kinini cyane cyagabwe kuri Ukraine ivogere n'ubundi kirere cya NATO cyangwa se OTAN. Bivuga ko n'ubundi rero ari bimwe n'ubundi bakunda gushinza Urusiya ko abukomeje kwibasira bimwe mu bihugu n'ubundi bigize umuryango wa OTAN, bityo rero bikaba biri guteza ikibazo gikomeye cyane n'ubundi ku mipaka n'ubundi y'ibi bihugu. Ngira ngo nikiri kurazishinga abantu imbere nuko uyu munsi wa none iki gihugu cy'Urusiya n'ubundi cyo kwibasira ibihugu byinshi cyane byo mu gihugu byo mu muryango wa OTAN. Ibindi byinshi bihari nuko uyu munsi n'ubundi Urusiya bwasambuye drone zigera kuri 250 za Ukraine, nkuko n'ubundi Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko indege zitajyamo abapilote zirenga 250 zari zigabye igitero na Ukraine kuri iki gihugu, zikaba ngo rero zasambuwe n'ubundi mu ijoro ryakeye n'ubundi aho zari zigabye igitero mu bice bigiye bitandukanye. Rero n'ubundi Minisitiri w'ububanyi n'amahanga kandi na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yego gihugu cy'Uburusiya yatangaje avuga ko izi ndege ngo zirwanyira n'ubundi ingabo zabo zirwanyira ngo mukire n'ubundi zakurukoye n'ubundi kandi zigangiza drone zirenga 258 mu ntara zitandukanye z'Uburusiya ndetse no hejuru ikiyaga kirabura cyane n'ubundi no ku nyanja ya Azove. Hose rero bikaba bivuga ko drone zigera kuri 258 zasambuwe, ndetse ya Minisiteri y'Ingabo y'igihugu cy'Uburusiya n'ubundi nayo yahise ibivugaho irabyemeza. Kimwe muri ibyo bitero n'ubundi cyateje umuriro ku nyubako y'ububiko bwa kompanyi Wildbachs nk'uko n'ubundi byigeze kwa mu minsi yashize. Iyi kompanyi kura n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga iri mu gisagara cyangwa se mu mujyi wa Penza, ni nyuma y'uko n'ubundi ejo ku wa gatandatu iki kigo n'ubundi cy'ikompanyi nyine n'ubundi kiri Ilizan cyane n'ubundi cyahiye cyagabweho igitero ahitwa Ilizan. Bivuga ko rero n'ubundi ikena yaba yarahagabye ubundi bitero bikomeye cyane bikangiza byinshi n'ubundi kuri iyi kompanyi ya Wildbachs. Rero bivuga ko n'ubundi rero ushinzwe intara ya Rostov avuga ko n'ubundi amadrone arenga 40 yahanuwe mu gisagara n'ubundi cya Taganrog ndetse no mu turere n'ubundi 8 twiyo ntara. Bivuga ko n'ubundi Ukraine ikomeje kongera ibitero byayo muri kino gisagara cyane kugira ngo n'ubundi icinege n'ubundi igisirikare n'ubundi cya Abarusiya. Hagati aho n'ubundi igisirikare cya Polonye nacyo gikunze gutangaza ko n'ubundi muri ijoro ryakeye n'ubundi cyarungitse indege zacyo gukingira n'ubundi kirere cy'iki gihugu kubera ibitero n'ubundi by'Urusiya kuri Ukraine bikomeje kugenda bivogera umupaka w'iki gihugu, nkuko natangiye mbibabwira n'ubundi muri kira gihugu muri Colonia hakomeje n'ubundi kuba hibasirwa mu gihugu cya Polonye. Ibinyamakuru byishoye n'ubundi bitandukanye bigenda bitanga bisuramo amatangazo y'igisirikare cya Polonye, aho bavuga ko n'ubundi gihugu cyafashe n'ubundi ingamba zo kwirwanaho ndetse no kwitegura ingaruka zishobora guterwa n'ibitero birimo bigabwa kuri igihugu cya Ukraine cy'abaturanyi bacyo, bityo kandi bikaba ari n'ibihugu bimwe biri mu muryango wa NATO. Bityo rero bikaba bivuga ko n'ubundi biramutse bibaye byaza kurangira n'ubundi igihugu
cya Pologne nacyo kinje mu ntambara ku rwego rugaragara cyangwa se mu buryo bweruye. Itangazo rivuga ko n'ubundi indege z'intambara hamwe n'indege mazamaneko zishinzwe itumanaho zatangiye n'ubundi bikorwa byazo, kandi ubuhanga n'ubundi bwo kwikingira ndetse no kurinda ibitero byo mu kirere, ubwo ni systeme za THAAD na Patriot zituruka muri Amerika, ndetse hamwe n'ubundi nubwo kugenzura ikirere bimeze neza cyane. Gusa n'ubundi itangazo ko n'ubundi izari ingingo cyangwa se gahunda zo kwikingira ndetse no gucungira umutekano hafi cyane hakiri kare kugira ngo ingaruka zitaraba mbi cyane. Mwijoro ya kera n'ubundi Kiev n'utundi turere n'ubundi twa Ukraine byatewe n'ibitero n'ubundi bikomeye cyane by'Uburusiya hakoreshejwe n'ubundi bisasu ya missile za ballistic ndetse na cruise n'amadrone menshi cyane, nk'uko n'ubundi byatangajwe na leta hamwe n'igisirikare n'ubundi cya Ukraine kikaba ariko cyabitangaje. Uburusiya n'ubundi buremeza ibi bitero, aho n'ubundi ministeri n'ubundi y'ububanyi n'amahanga ndetse na ministeri n'ubundi ya gisirikare yahariya ngo ni ministeri y'umutekano yahariya muri Burusiya yatangaje ko n'ubundi yagabye igitero gikomeye cyane kuri Ukraine gikoresheje n'ubundi ibisasu bya missile na drone kugira ngo n'ubundi ikomeze kuba ihashya igihugu kuko ibyo igisaba byanze gukura. Ngira ngo iyi ntambara n'ubundi kuva yatangira, ibyo intambara yatangiye Uburusiya busaba Ukraine nibwo na n'uyu munsi bukiri gusaba akora yuko basaba Uburusiya busaba igihugu cya Ukraine kutajya muri NATO ndetse no kutajya n'ubundi muri turetse NATO ndetse no kutajya n'ubundi kuguma gushyigikira leta z'ubumwe za Amerika ndetse no gutanga uturere tugeze kuri 3 n'ubundi twegere uburengerazuba bw'igihugu cy'abavandimwe b'Abarusiya, kuko ibyo bice 3 n'ubundi Uburusiya barabufashe, bityo rero bikavuga ko n'ubundi abashaka n'ubundi kuba bahaherebwa balkanization. Bityo rero uyu munsi wa none bikaba n'ubundi biri guteza intambara ikomeza kuguma yiyongera ku rwego rudasanzwe. Uyu mugoroba nta kindi cyabaye nuko ingabo z'abanyamerika n'ubundi zongeye gutangaza ndetse no gutangiza ibitero bikomeye cyane n'ubundi ku ngabo za Ukraine za mwihangane, kubera kujya mu ahantu cyane mba ndimo mbashakira amakuru usanga mba ngimo ngenda bivanga rimwe na rimwe, ariko no kuvuga ko igisirikare n'ubundi cya Leta Zunze za Amerika n'ubundi kivuga ko n'ubundi cyatangiye n'ubundi umupfunda mushyashya cyane cyangwa se gahunda ishya y'ibitero n'ubundi kuri Irani mu kwihorera n'ubundi ku ngabo ku bitero n'ubundi komeje kugabwa ku ngabo zabo biberutse n'ubundi kugeragezwa n'ubundi gukorwa ku burasirazuba bwo hagati bikozwe n'abanya-Irani. Ubuyobozi bw'ingabo n'ubundi za Amerika zikorera mu karere k'uburasirazuba bwa hagati US Central Command CENTCOM buvuga ko n'ubundi mu masaha ya kare yo kuri umunsi w'ejo hashize kwa gatandatu ingabo za Amerika zakoze ibitero ku bibanza bitari bike by'ishami n'ubundi igisirikare cya Iran ishinzwe kurinda ubutegetsi bwa Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC, harimo n'ubundi bigo by'ubuyobozi, ububiko bw'ibisasu bya missile ndetse n'indege zitajyamo abapilote zizwi nka za drone, hamwe n'ibigo n'ubundi by'icyo gisirikare bishinzwe n'ubundi intambara zo mu mazi cyane cyane kuri Bandar Abbas aho babibasiye n'ubundi Kosovo radar. Ibinyamakuru bya Iran n'ubundi bitangaza ko amazinga menshi cyangwa se ibice byinshi n'ubundi hariho Keshma, Abadani, Farsi, Tabriza ari bibye biri mu turere n'ubundi tugiye twatewe cyane twagabwemo ibitero. Ututere n'ubundi rero twombi turimo n'ubundi bigo bihambaye cyane bikora petrol ndetse bitunganya ibikomoka kuri petroli. Aha kuri Bashehari hari uruganda rushinzwe gutunganya ibijyanye na uranium narwo rwagabweho igitero ku munsi w'ejo nimugoroba. Rero imbere rero n'ubundi ibi ngibi byose Iran yari yemeye n'ubundi ko yari yagabye ibitero ku wa gatanu ku bigo n'ubundi bya Amerika muri Yordania ndetse no ku mato yari ari mu muhora wa Hormuz. Nta kiro n'ubundi yigeze uvuga ku muriro n'ubundi wadutse ku bwato bunini bwa gaze bwa Amerika ku cyambu cya Demiata mu Misiri, bivuga ko n'ubundi ashobora kuba byatangiye n'ubundi kuba byiba intambara igira no mu Misiri. Ariko uyu munsi wa none rero n'ubundi igihugu cya Leta Zunze za Amerika gikomeje n'ubundi kuvuga ko byanze bikunze gishobora kuzatera Iran paka Iran isubije inyuma. CENTCOM binyujije ku rubuga rwayo rwa X cyangwa se yahoze ari Twitter yatangaje ko ibyo bitero ari inyishyu ikomeye cyane ku bitero n'ubundi Iran yagabye ku wa kabiri w'ikino cyumweru turimo ku birindiro bya Amerika muri Yordania ndetse no ku mato yari mu muhora wa Hormuz. Ngira ngo nta kindi kiri kwa muri no ntambara nuko buri gihugu kiri kwihorera kikihorera iminsi n'imisi. Ngira ngo twahereye kwa igitero cyabaye ku wa kabiri ariko guhera ku wa gatatu kugeza ku munsi w'ejo hashize ku wa gatandatu ibitero biri kugabwa kuri Iran byose no kwihorera. Ejo rero kwa gatandatu n'uri kinyamakuru Axios cyasuyemo amagambo amwe umutegetsi wa Amerika utaravuzwe izina yatangaje avuga ko Trump n'ubundi yahuye na Minisitiri
w'ingabo wa Arabia Saudite akaba ari uwitwa umuganwa Khalid bin Salmani, akaba rero n'umundi yamushyikirije ko n'ubundi igihugu kiwe cya Arabia Saudite kifuza n'ubundi gosha imirwano mu burasirazuba bwo hagati, nkuko n'ubundi bitangazwa na Maison Blanche cyangwa se White House Presidence Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuga ko uku kwasa n'ubundi rero kwasuye kwaduka nyuma nuko ubundi kumvikana hagati y'impande zombi byanze, Iran ikaba yaranze n'ubundi kwinjira mu biganiro. Bibye kandi n'ubundi RGC yamaze kumuri kwemeza igitero cyayo ku kibuga cy'indege n'ubundi cy'ingabo za Amerika hamwe n'ikigo cy'ubuyobozi muri Rodania, ikaba yemera ko icyo gitero yaba yagikoze mu kwishyura ku bikorwa by'ubwigizi bwa nabi bw'ingabo z'abanyamerika mu burasirazuba bwo hagati. Ngira ngo ibi ngiyi mubashe no kubyumva. Iran nayo yavuze kandi ko n'ubundi ingabo zayo azirwanya n'ubundi mu mazi zateye amato atatu atwara petroli mu muhora Hormuz, inyuma yuko n'ubundi yirengagije ubutumwa bwigisha cyangwa se bwabahaga amabwiriza ndetse n'amategeko bagomba kunyura bagakoresha inzira y'amajyepfo kandi bagomba gukoresha inzira y'amajyaruguru. Bikaba rero bivuga ko yaciye mu nzira itemewe, bityo rero agabwaho ibitero n'ubundi n'ingabo z'abanya-Iran, ndetse ayo mato yarahagaze. Ngira ngo kuvaho Hormuz yongeye gufungurwa uyu munsi hashobora kuba hamaze guhagarikwa amato agera ku 125 yose. Urumva ko ni ibintu rero n'ubundi bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane. Kugeza amagingo angari n'ubundi gasopo za Trump zo ziracyahari, ariko nta kintu kimwe ziri kugezaho muri ino ntambara. Nta kindi rero uretse gutigeza tukareba ese bizagenda gute, iherezo ry'ibi ngibi rizaba irihe. Ndakunda rero kandi mbifuriza ibyiza. Ni RTV 24 ni pazo no mazina yanjye. Reka mbifurize kuza kugira icyumweru cyiza kandi nyagasani abane namwe abishimire. Turabakunda cyane kandi tubifuriza ibyiza. Ciao ciao, Imana ibarinde.